کنے کیڑو امتحان کنے کیڑو امتحان کنے کیڑو امتحان رب بڑی صدو اتساد زین کو جو بان ہو ان امتحان میں ما اللہ کے دو سلے یا غیر اللہ کے دو سلے کے سنو اللہ کے محبت سا کے سنو آواز منہ کہیں گھٹ میں گرا چڑھ کھپے کے سنو آنے والی توجہ کر جائیں رب کلام مقدس میں آواز لنو بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ او باجی خان جا غیور مسلمان ہو جی دنیا بارا پہلے خاص مانن کے آزمائن داہل یہ رب کریم پہجن نیک مانن کے آزمائن دعا وہ امتحان مختلف قسمن جا ہو داہل مختلف صورتن میں ہو داہل رب کریم کلام مقدس میں آواز ہو لنو رب فرمائے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ او دنیا مارو ما رب کریم میں جنبانن کے آزمائن دوہا کرے انہوں نے متھا خوف داری کرے خوف آنے کرے ما ان کے آزمائن دوہا کو مسئلو تھیویو آنے ہمرا پریشان تھیویو اُرا سردار جو ڈنڈوا بھوتار جو ڈنڈوا خان جو ڈنڈوا کہ بڑے ایم پی کہ ایم این جو ڈنڈوا اُرا پولیس جو ڈنڈوا آنے دسان صحیح موجو پانو حق جو ساتھ تھو دے یا حق کے چھڑے تھو دے آنے دسان صحیح موجو پانو ما اللہ جے دروازے تھے تو چھے یا غیر اللہ کے سر تھو کرے آنے دسان صحیح موجو پانو ما اللہ جو وفادارا یا ما اللہ جو غدارا اللہ اکبر کبیرہ اجو دنیا تے نظر کر انسان خوشا تو خوشا کہ تو اللہ جو شکرہ مکہ رب ڈاڑھو دنو پیسو پہ رب دنو مال پہ رب دنو دولت پہ رب دنی زمین پہ رب دنی لیکن مسلمان ہو جنہیں رب جے طرفکا کو امتحان آئے رب جے طرفکا کو خوف آئے آنے ہمرا پریشان تھی ہو انکا پوچھنے اے حال آئے خدا جو قسم یہ رب جو مان ہو رب جو ناشکری کدے تو پھر نظرین ہو او انسان اللہ جی ناشکری کھا بچ جائے او انسان اللہ جی ناشکری کھا بچ جائے او انسان اللہ جی ناشکری کھا بچ جائے مارے توجہ کر رب تو فرمائے ما رب کریم میں جن پانن کے امتحانن میں آنے کرے آزمائن دعا کرے خوف آنے کرے ما رب کریم میں جن پانن کے آزمائن دعا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ رب تو فرمائے کہ ما رب کریم میں جنبانن کے متھا بکھانے کرے ما اللہ میں جنبانن کے آزمائن ہوا کل سکھے ہو اج دکھے ہوا کل پیٹ ڈھبتے ہو اج بکھا اللہ نسان صحیح ان بکھا جی صورت حال میں موجو بانوں کے کھیتوں پکارے موجو بانوں کے کھیتوں سرے موجو بانوں ما اللہ جو شکر گزارا یا ما اللہ جو ناشکر رہا لیکن دنیا تے نظر کر یہ کہا پوچھنے ادا دے حال وال تجھے زندگی کی تھی گزرے تجھو وقت کی تھو گزرے خدا جو قسم اے موجو تجربہ اے موجی سروے چلا چنگا بھلا نیک رب جابانا تکھے چمنا سائی مزو نہ ہے سائی مزو نہ ہے سائی مزو نہ ہے ادا دے خبر چھو مزو نہ ہے صبح جی مانی ملے مانی تکھا دی منجھن جی مانی ملے آسائی مانی تکھا دی رات جی مانی ملے آسائی مانی تکھا دی ادا پوپا کی چھا مسئلہ تجھی بنی بیا ہے آدھا بنی تا ہے کل بنی بسو مرل تھی اج بنی ما پنجا مرل تھوا ادا تو کہ بیک میں لس بیا ہے آپ بیک میں لس آئے کل 10 لکھا اج 5 لکھ بچوا او انسانو رب جی ناشکری نہ کر خدا جو قسم رب جو شکر گزار بانو مردیر مارے توجہ کر جائے رب جو پیارو نبی
رب جو لادلو نبی حضرت موسیٰ کلیم اللہ اللہ اکبر رب سا ہم کلام چھاڑونے رب سا گالیوں کرن تھونے رب سا ملاقات کرن تھونے دور سینہ تھونے اکڑو امتی ملو انہیں جے جسم تے کپڑا کونہا جسم تے باری دن اللہ مٹی دن اللہ جسم مٹی سا ڈھک اللہ چی موسیٰ کانے تھونے چی منیا تھو رب سا ہم کلام چھڑ رب سا کچاری کر چی موسیٰ رب کے موجو پیغام دے جائے رب کے موجو نیاپو دے جائے مکھے کپڑا گولھل رب کے جو موجا کپڑا دے حضرت موسیٰ کلیم اللہ چھو رب کے پیغام دیا چھو اکتے بدھے حضرت موسیٰ جو بے امتی ملے چی موسیٰ کھڑے تھونے اے خبر چی منیا تو رب سا ہم کلام چھڑ رب سا گالیوں کرن رب سا کچاری کرن او موسیٰ رب کے موجو نیاپو دے جائے مانا ڈھو مالدار رہا رب ایدو مال دنوا رب ایدو مال دنوا رب ایدی دولت دنیا مکھے ٹائم نتھو ملے مکھے وقت نتھو ملے مکھے فرصت نتھی ملے تو کائنات رب جی عبادت کرے سگا اللہ اکبر حضرت موسیٰ جو رب کے نیا پوجا تھو جی رب کے چے جائے مجھو کچھ مال واپس وٹھے جی مکھے وقت ملے ٹائم ملے گما کائنات رب جی عبادت کرے سگا ایکڑو جے تو مجھے جسم تے کپڑا کونن رب کے تو مکھے موسیٰ اللہ کپڑا دے جو جے تو موسیٰ مکھے ایڈو مالا عبادت جو ٹائم نہ تھو ملے موسیٰ رب کے چودن تھوڑو مال گھٹائے مکھے ٹائم ملے میں اللہ جی عبادت کیا میں نماز پڑھا میں تلاوت اللہ اکبر کبیرہ مارے توجہ کو جائے حضرت موسیٰ جو میں رب کے جا پو جا دو حضرت موسیٰ آئیو رب سا ہم کلام تھیو ملاقات تھی نیا پوری نہیں واپس آئیو جیکو مالدار مانو ہو حضرت موسیٰ سا ملیو کہ موسیٰ رب کے نیا پوری نہیں کہ دنم کہ رب اچھا فرمائیو ہماری توجہ کا جائے رب اچھا فرمائیو کہ اللہ جبانہا رب فرمائیو تو موجہ بانہا ما اللہ جی ناشکری کرتا ما اللہ تجھے مال کے کھٹایا اللہ جی ناشکری کر ما اللہ تجھے مال کے کھٹایا اللہ اکبر کبیرہ ان اللہ جی بانے کا رڑ نکری ہوئی کہ موسیٰ رب جی ناشکری کیا جا رب مکھے ہیڈی عزت دنیا جا رب مکھے ہیڈو مال دنیا جا رب مکھے ہیڈو پیسو دنیا جا رب مکھے ہیڈی دولت دنیا موسیٰ ما رب جو نافرمان بانو نوے ما رب جو فرما فردار بانو موسیٰ مجھے زبان ما رب جی ناشکری نہ نکرندی مجھے زبان ما کائنات رب جو شکر نکرندو سبحان اللہ میں سستی نہ تھے محبت سانگا جی تو سبحان اللہ اج رب پنجن کے بھی دیکھو پرائن کے بھی دیکھو دوستن کے بھی دیکھو دشمنن کے بھی دیکھو جگہ رب جے درد رب انن کے بھی دیکھو جگہ رب جے درد چل جلائے تیار نہیں رب انن کے بھی دیکھو جگہ رب کے سدن تھا رب انن کے بھی دیکھو جگہ رب کے نتھا سدن رب انن کے بھی دیکھو رب دے سب کے تو وقت گزری تو نے نسلوں نے سو زی اللہ جو شکر گزار مانو کیڑوا دنیا والا سوال کرنا ہے صحیح اسا مسلمان اسا عبادت اللہ جی دا کیوں اسا حضور کے امام الانبیاء خاتم الرسل شافعی روزے جزا منیوں تھا سی تکلیفوں بھی اسا کے مدینہ جنبی نے فرمایا الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر وجہ صحیح فرمایا دنیا مومن جلائے جیلا اے دنیا کافر جلائے جنتا وہ مجھے شہید بابو ہی سمجھے ہمارے توجہ کا جائے شہید بابے چھو جیل میں مختلف قیدی ہونا ہے اب جیل سمجھو دا نا جیل ہاں صحیح جیل ایکڑو تھی تو جیل بیو ریل اب سمجھو دا انجا اساں کے تحریک میں نہ ریل ملیو نہ جیل ملیو اب رکھتے پاؤں دی اب مرسمانو ہو نا اب مہنی نہ ہونے نہ ساگل مارسا بلا جیکا میدان چھڑے بھجی ویندہ بنیا بھئیے تو پیدا میں کھولا مجاہدہ بنا بیٹھا ہو انشاءاللہ اجو وائدہ کو جیسی تائیں جیا رہا ہو علماء حق علماء جو بنجو ساتھ دینا رہنا سے تکبیر جمعیت علماء اسلام سر بکف سر بلند سر بکف سر بلند ارے ہرنا بارو بھی جمعان جواب جنوارا بھی سائے پوئی تیان تمام
ابا سجاگ ہو بڑیا بھی نہ ہو خوف زدہ بھی نہ ہو علماء سے ساتھ دینے لئے تیار ہو جس دور میں نازا تھی دنیا اب ہم زمانہ بھول گئے صرف مجاہد و محبت سے سبحان اللہ چاہتا جس دور پہ نازا تھی دنیا اب ہم زمانہ بھول گئے خیروں کی کہانی یاد رہی ہم اپنا فسانہ بھول گئے دیکھ لیا مو آئینے میں پر داغ نہ دیکھے سینے میں جی ایسا لگایا جینے میں مرنے کو مسلمان بھول گئے تکبیر تو اب بھی ہوتی ہے مسجد کی فضا میں اکبر جس ضرب سے دل ہل جاتے تھے جس ضرب سے دل ہل جاتے تھے وہ ضرب لگانا بھول گئے ارے نعرے حروب مجاہد المغر جواب مجاہد المغر چھوڑ کھبے نعرہ تکبیر جمعیت علماء اسلام 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 قائد جمعیت مولانا فضل الرحمن اللہ جا شکر گزار بانا تھو پیران پیر سید عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ بابو تو پیران پیر جی سائیں ایک محفل میں بیٹھو ہو ایک شخص آئے ہو پیران پیر میں تاجر ہو ارے توجہ کر جائے ایک شخص آئے ہو جی سائیں یہ کو مال سا بھرل تاجی بیڑی کشتی یا بحری جہاز اچھے پیو سے خبر پیا وہ کشتی یا وہ بیڑی یا وہ بحری جہاز سمندر میں بڑی ہوئی تاکہ جو خبر پہ بابا مجھے مال جی تک اچھے پی اللہ بنانے کا تے انجو ایکسیڈنٹ تھی پیو آوڑا نقصان تھی پیو حالی ہمارا کھٹنا چھوڑ دو ہاں صحیح میں ڈاکٹر ہی نہ بی پی بھی چیک کرنا بابا میں شوگر کو چیک کرنا کوئی فرق نہ پھر تو مانگو نے چیک کرنا بابا خدا خیر کرو یار ہمت کر تو ہمت چاہ کے ہم بلی ہو ہاں صحیح مکہ دا تباہی تھی بے میں مری ہوں اللہ اکبر پیر صاحب نے یہ گال بدھی پیر صاحب خاموش تھی ویو تھوڑی دیر جلا پیر صاحب فرمایا اللہ اکبر شاہ فرمایا اللہ اکبر پیر صاحب فرمایا الحمدللہ شاہ فرمایا محبت صاحب شاہ فرمایا الحمدللہ میں نے کہا محفل میں بیٹھا ہوں جو تو پیر صاحب حالت بلونا دے چاہے تو الحمدللہ پیر صاحب دے چاہے نا بابا انا للہ و انا الیہ راجعون نقصان دی گو حال کو دی گو اللہ اکبر آج سوال کیٹ کرے یہ سوال کھو رکھو فران پیر صاحب بیٹھو تھوڑی دیر گزری جو شخص آئے جی سائیں جکا بیرے بڑھنا والی خبر آئی وہ غلط ہوئی صحیح الحمدللہ بخیر عافیت تہاں جے مال وارو بیڑو سمجھ جے کنارے تے پہنچی چکو ہا پیر صاحب بڑی خاموش تھی تھوڑی دیر جلا تھوڑی دیر کا وہ پیر صاحب فرمایو الحمدللہ صاحب فرمایو کہ پوچھنا مارے پوچھو صحیح اگوڑے مال بڑھن کی خبر آئی تبھی تہاں چو الحمدللہ ہانے مال بچڑے کی خبر آئی تبھی تہاں چوتا الحمدللہ سنگال سمجھ میں نہ آئی یا ماجرہ سمجھ میں نہ آئی اللہ اکبر سید عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ فرمایو اللہ جبانا جنہیں مال بلن جی خبر آئی جنہیں مال بلن جی خبر آئی ماں پنجے دل تے نگاہ بدم ساتھ صحیح مجھے دل پریشان کر رکھیا غمغین کر رکھیا غم میں بڑی تو نہ بھیا ماں پنجے نگاہ پنجے دل تے بدم مجھے دل مطمئن ہوئی اللہ جے ذکر میں مشغول ہوئی ماں پنجے دل کی کیفیت میں چاہیو الحمدللہ جنہیں مال بچڑ جی خبر آئی ماں پنجے نگاہ پنجے دل تے بدم ساتھ صحیح مجھے دل خوشی میں پھل کر رکھی دے خوشی میں پھٹے کر رکھی دنیا کی محبت میں مبتلا کر رکھی بھیا تیرے ماں پنجی دل تے نگاہ جم مجھے دل بالکل مطمئن ہوئی اللہ جے ذکر میں مشغول ہوئی ماں بھائی چم الحمدللہ مجھے رب مال دینا بھاؤ بھی تو مال وٹھنا بھاؤ بھی تو عزت دینا بھاؤ بھی تو ذلیل کرنا بھاؤ بھی تو مجھے رب مال مال بڑھانا بھاؤ بھی تو مال کھسے سکیو بڑھانا بھاؤ بھی تو جو وائدو کیوں تا ہر حال میں اللہ جو شکر ادا کرنا سے بس نیت کیوں بابا شکر کرو اللہ صحیح حضرت موسیٰ موٹھو انہا مالدار صاحب جو موسیٰ رب کے نیاپو نہیں چی نیاپو نہیں چی رب چھا فرمایو چی رب فرمایو چکو جو اب تھکیا دن آئے یا گڑبڑ صفحہ ختم کرو ماں چندی بائے ختم ہو گیا انشاءاللہ
पर तवज्जो कजे मां जब तक मुझे शहीद बाबू ये सब मानो जो सवाल है सही काफर मुस्तार है असा मुसलमान वो जुड़न में असा मुसलमान को खंदे इहो की जो शहीद बाबू चोंदो एक जेल जे अंदर ताकि मुख्तलिफ कैदी नजर ईंदा मुख्तलिफ सजाऊं नजर ईंदियूं लेकिन उन्हनि कैदन में के एड़ा कैदी भी हूंदा आहिनि जिनकी सजाए मौत हूंदी आहे हां सही बाबा के भाई जी सजा मिलंदी एतरा डी है बाकी अरे तवज्जो कजे जेतरा डी होना जा हुजन महीनो हुजे ब हुजे 3 हुजे 5 साल हुजे 10 साल हुजे ओतरो टाइम उन फाही वारन कैदन के ठीक ठाक मानी खरींदा बाबा ये रोस्ट खणिया बकरो खणिया बेहतरीन खादा बाबा कुकड़ा जी कढ़ाई खणिया उन जी ठीक ठाक खिदमत कंदा आहिनि इन जे करे जिंदगी है जान छदे भी दो अदाल का फल का कैदी आयो अदाल ते गुजारो क्यों चावरन ते गुजारो क्यों शख्सियत ते गुजारो क्यों ताजी जिंदगी घड़ी पया सहाबी दो मुर्गा भी खाई दो कढ़ाई भी खाई दो अयाशन की जिंदगी गुजारी दो इनके फाही चढ़ मारिया ए दुनिया के छड़े वाला है मारे तवज्जो कजाए जो शहीद बाबू चवंदो हो दुनिया इन समझो जो काफर के फाही घाट मिलेला जी चंदी जिंदगी आ यो खाई पी वठे मरण खापो अगे तरो जला कुछ कोन है लेकिन मोमिन जी हकीकी जिंदगी ही ना है ये मोमिन जला जेल वाली जिंदगी आ मोमिन जी हकीकी जिंदगी जन्नत आ जे मोमिन जन्नत पहुंचदो तो मोमिन जा खाता भी अनलिमिट होगा तो मोमिन जा पीता भी अनलिमिट होगा दिल शिकस्त आने के दिल बदी क्यों रब पंजन के बदी दुआ पर है बुके चमन दे सदा खा पत्ता पत्ता है खुदाया दम बदम तेरा सनाखा पत्ता पत्ता है खुदाया दम बदम तेरा ज़मीनो आसमां तेरे है मौजूद अदम तेरा जो दुनिया में तेरा खाकर तेरी शिकवा करे या रब ताज्जुब है कि उस पर भी रहे लुत्फ़ो करम तेरा मूसा रब छाचो कि रब फरमायो मां अल्लाह जी नाशुक्री कर मां अल्लाह तुझे माल के घटाया कि मूसा मां अल्लाह जो नाफरमान बनो ना हा मां रब जो फरमा बरदार बनो हा मूसा मुझी जुबान मां रब जी नाशुक्री न निकरंदी अल्लाहु अकबर हजरत मूसा कलीमुल्लाह फरमायो तो अल्लाह जबाना रब फरमायो थई मां अल्लाह जो जेतरो शुक्र अदा कंदो रहने मां रब करीम तुझे माल है रिस्क में बरकत विझंदो रहंदो बाबे अल्लाह जो शुक्र को रब करीम माल में बरकत भेजे ना अने अगे वधो अने मूसा अगे आयो हो जे जिस्म में मिट्टी पेल हुई जी मूसा रब के जो मुके कपड़ा दे मुके पाण जेला कपड़ा कोन जी मूसा रब सा मिली आए हम कलाम थी आए जे थी आयो के रब छा फरमायो के रब फरमायो को जबान हा अल्लाह जो शुक्र कर त अल्लाह हो जाए अल्लाह जो शुक्र कर अमा अल्लाह हो जाए ना तो अल्लाह जबाने जो मूसा अल्लाह जो केड़ो शुक्र अदा किया जिस्म दे कपड़ा भी कोन रब जो केड़ो शुक्र अदा किया किताबन में अंदर चतो और अल्लाह जबाने जो जुबान में ये लफ्ज निकता मारे तवज्जो करो अल्लाह जबाने जो जुबान में ये लफ्ज निकता एक तेज हवा जो झोंको आयो उन दे जिस्म ते जेका मिट्टी पई ही उहा भी उडामी वई अलिफ उघाड़ो थी मूसा जो अल्लाह जबाना इन मिट्टी ते रब जो शुक्र अदा करे रब कपड़ा जी हा कपड़न ते रब जो शुक्र अदा करे हां रब पैसो दे हां पैसे ते रब जो शुक्र अदा करे हां रब माल ले मिल्कियत दे हां अज मूसा वायदो कर दुख ते हो जाऊं या सुख ते हो जाऊं अल्लाह जो शुक्र कदा इंशाल्लाह मां बुदर तो चाहे हां इंशाल्लाह बुदर तो चाहे हां वलनबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ वल जु'i व नक़सिम मिन